ovi vrhi dole vidi gotovi odmah. Za dugačko onda moraš šivati. Sad ti probaš rezati ovdje polako, po jedan, opet konec. Ajde ovdje malo još povleci k sebe da ti ja tu započnem. Ovdje si pomoreš, tu si pomažeš, s nogicama zapre, napravi kak bicikl. Ne trebaš vleći ništa, jer to ide sama si ona vleče. Ajde, dobro, ajde, to je kida gore, dobro. Ja dosta. Negdje ima gumpa, negdje ima rupa. Pa imaš tam još kari. Dobro, ne da mislim. Nešto. Tako. Kako ste rekli da ne peju, ovaj gumb ne peva on. Tako vidiš. Ajde sad ciljaj si ovu rupu prvu. Dobro, ajde. Tako, dobro. Evo vidiš kako to super sad ispale, tvoje ideje su odlične, samo još se moraš potruditi da učiš od mene još stvarčice, tako i jesi zadovoljna s tim? Tako. I ovdje stavimo 31. Još ovu. Probaj vući iz jedne strane na drugu, da razvučeš boju. I uvijek samo znači ove koje su ti vanjske preko ove srednje prebaciš i dobiješ pletenicu. Tako, ajde, pa ovu vratiš. Ma super, to tebi ide. I sad znači moramo složiti, primi tu da se ne odveže, čvor negdje tu na pola gdje će visit druga polica. Ajde, pusti, recimo, otprilike tako. I sad na ovaj tu čvor će doći druga polica. Treća i gore si lijepo složimo neku mašnicu ili nešto. Provuci još i tu da vidim. A masku zavadiš? A zato masku stavljaš? Da ne bi očisto. Da ne biš na hitno, a? Ja ću mu primo sad. Dobro, stani. Ne smiješ do kraja, jer ti van frče železo, figa ga. Sad s ove strane. S ovom pločom ne smiješ brusiti kako si zvonom ovak. Da. To ne, nego ovak moraš iti i redom ravno. I polako. Sada da malo predi unutra isto. Koju boju za farbu? Belu. Belu? Zato belu? Zato belu. Je, ajde ono nastavi. Sine, došla ti je sekretarica. Vidim. A? Vidim. Vidiš? A ipak nije odeš od susjede. Dobro, ajde pospremi da vore na njegovo mjesto. Ajde, gore. Zatvori farbu prije, da ti ne prevrne to. Prije ti trgneš gore, tako. I ravno je moraš deti, to. Ovdje ti je malo pijan daleko. Je opali. Opale, a? Ovdje još moraš i gore isto. Znam lampe, branik, farove, kotače i tako što je sitno i do čega moram dojeti. Moje mišljenje je da je puno bolje da djeca odrastu na ovaj način ko moji, pomažu roditeljima, druže se, a ne samo da bulje u te ekrane i smatraju da je internet smisao života, a nije. Ovo je djetinjstvo i sve, igra, zezancija, druženje. Dobro je, imaš 3 pijana naleba, ali to nema veze.
Za mentalno zdravlje nas, djece, izuzetno je važno druženje s roditeljima. Mi djeca svoje probleme i nedoumice prvo bismo trebali podijeliti s vama, a ne s aplikacijama umjetne inteligencije. Da bi mi djeca bila spremnija za različite životne izazove, stručnjaci savjetuju da je potrebno da roditelji barem 15 minuta dnevno provedu u kvalitetnom druženju s djecom. To bi trebalo biti vrijeme u kojem će biti isključeni mobiteli i drugi slični uređaji i u kojima će sva pažnja roditelja biti usmjerena na dijete.